ya ga metse mafresh a ngwana ka ke go tsoga ja di out no se go ke iwa ntwa le wena mana go tobetse chilisi hana mo nna ke tswa lockdown e tobe kantse dilo tsa bana kgwebo e phuthame ga ke na le madi ona go duela babereki ko ra go ngala le sebe se bereka ya ne ya go swa but wena you seem to be fine company ya go ntse rana ya la shapo ka lockdown o ntse o betsa he what is your secret na mono wena go na le company e ngwana e bidwa ROI mine ROI ke bona ke bona taba ba nthusa ka dionyana la tsa technology hela ya ba go thusa jang nne mono wena ba sitse ka dio tse di baya blind ba sitse ka dio tse di baya o bona ke sa tapa office ya nna ba nthusitse ka go installa go manager go procure di-IT ya setela le gona go di-maintaina to di-ICT asset tso tse o ka di akanya di-computera di-servera ga o tsena kwa ba go provider ya sengwe le sengwe. I need you to tell me more about the services in Jaya. Bo the private cloud there now if you want to have your information on cloud. Banally disaster recovery plan. Ya ka munna ko tsone sa khorona go isukisirwa. They can help prevent that. No, I want TP wona mona. O iranga TP. Eish man, lo da bishta ma ga da. Ke mo sa imone. Mr. ha ona le TP. Di suka ga go go mona o monna o le ka. Mr. a bombe TP ka. Yeah. Ke go boleletse gore o tobetse chilisi mo sisikwela. Ah.